thalak Afghan gal thil ti theina mizoten horop kan nei ma sangkha zariat somriat pariat kum khan America rama chuan magazine trial khen anlo nei tran towa aming chu National Geographic magazine antia he magazine hi achang tlungin belchian adol ema Science Journal hani jok ma an thalak te chu pui takania Net Geo magazine a thalak chuang phachin hi chu prophet a clear ania an thalak hi thalak zirna tlak thiau ani vek mai sangkha zakwa somni pathum kum khan America ram New York kapuya kartin chuak chanchin bu time an han ti chuak zet chu a editor Henry Lu chu no pang le ma se aturu boka ngai tu na thar min nei tir thai thought provoking writing thatak tak ron ziakin thuzia khovela revolution haron siama thuziak thilti theina atom bomb haron thlak ani shima a cover design la hi khovel magazine chuak to azonga cover design thalot lak ani vek maya mithiam miveng wachin chhierchi nin shal atlamai mai khopa awanglai khovel pum huap time magazine an chut chua za chu makta duai somni paruk ani hem mai tunlai khovela internet le information technology awangin chanchin bulhutna atla hniam to hle a sangni som panga kum khan a copy an chua za chu makta duai thum vel chau alo ni ta ni sangkha zakwa somriat panga kum National Geographic magazine cover khan Afghan me chano pang pakhat mit mushing thala ka chuanga hei hi sangkha zakwa somriat palikuma journalist Steve McCarrian Afghan ral tlan me che pakhat refugee kema thla ala kalonia hetila yen Afghanistan ram chu Soviet sipai ten han thuta America le asangoi zon pui Pakistan rama Islam firfiak pol zong zong nen Afghanistan rama trangin Soviet sipai ten nek chua antum lai ani he me cheno pang hi Sarbat Gula kumsom pani mi vel ania Nasirbak refugee camp informal school zirlai pakhat ani sangkha zakwa somriat pali khan National Geographic Society photographer Steve McCarrian Nikon FM2 camera Nikon 105mm lens manga Kodachrome 64 color slide film alakania arol film hi graphic art service Marietta Giorgio tenan siam thatle hlekania thalatu Steve McCarry khan he Afghan me chano pang ming hi alo chin chia lawani tichon he thalak thachung chuang tak mai hi National Geographic magazine cover an han chua zet chuan mi te chon thalak chu thra anti in alo lar ta hlea National Geographic magazine cover thalak azonga chin chia ol berle cover thalak lar ber anti pha hiala American photo magazine po in thalak makle moi ber anti thlot mai ni amit mushing mol mai chu soilo ber pakhat chu ani boka Afghan indona Mona Lisa anti bokani chutiang fakawa athalak alo lar taksia chuan thalatu Steve McCarry chuan Afghan gal chu zon chuale tumin sangkha zakwa somkwa kumatang khan voitam tak Afghanistan rama afe chuak thina alho cham fawa abeidong titi tahiala sangni pani kum khan National Geographic team chuan he Afghan gal hi asiruk lain zon bei pui an thlak le ta a anzon mu chon henui kum som thum mi alo ni to a pom lai nei minu alo ni to a sangkha zakwa somkwa pani kum vel khan an khua an le to alo ni a John Dockman chuan iris recognition mangin Afghan gal ngei kha ani ti afin fia thaya sangni pani kum chuan sangkha zakwa somriat pali kuma athalak khovela lolar ta em chu Sarbat Gula Sarbat baby anti bok chu an entir vea afoi khatnan athalak lar tak chu amhu ve ta chawani Gula hi anham zong chuan pastun namania anule pa te hi Gula kumruk mi velani lai hian Soviet sipai te bom hawangin anfam ve vea api anutra pakhat le alaizon pathum tenen Afghanistan rama tangin ke ngatin Pakistan rama anral tlanta a sangkha zakwa somriat palikum khan Nasirbak refugee kema an vomlut ve ta roi mayani kumsom pathum emo somparuk emo mi ani line pasal anaya a pasal chu Ramat Gul ania anin nei nu hian sangkha zakwa somkwa chhobor vel khan an seilen naram Afghanistan raman kir lea fanu pathum alo nei to ni Muslim sa khozui tu nget takania burka khim thina pasal nei ni wangin ano panlaya athalak saktu McCarry po mu ashe ngoi ni
gula chuan Taliban hnuai om kha athlamun thlak zokin a hrewe tlata indona kara nungdama ala om thaina chan chu pathian za ngai na wang lieu lieu nia riat thu a soi bokani kumsom pasari ilaya zon nuwa a mu le ta ka wangin thlala tu mekari po alom hleya gula chu du thu asam tira adu tu sam chu an chung ko meka has pilgrimage kalve ngei khania mekari chuan an chung ko meka a hasim turan kalnatur engkim angai tu asak tange nge ni hemi te chung ko chanchin hi heta hian ala top tamai lova tunhai mai khan khovel chanchin langsar zinga gula chanchin aron langle tatlat maya october ni somni paruk sang ni som paruk khan gula chu aidilema mana wangin Pakistan ram thunei tu Federal Intelligence Agency chuan anmana section 419 420 of the Pakistan Penal Code and section 5 of Prohibition of Corruption Act tlochanin thu boy zialu ani Afghanistan rama hian remna lemuana a om tak tak theilova sangni sompali kumvel khan gula hian Pakistan rama ID card adil vea sangni sompanga kumvel khan Afghanistan ram ridep Pakistan ram chung Peshawar vela hian anron ral lan leta gula manani thu an hriat rual rualin a ID lem siam saktu mi pathum ta hi an tlan bo ngal ni in National Database Registration Authority chuan an soi tunla hian Pakistan sarkar chuan ID lem manga Pakistan rama ral tlan te an vai meka thamna sumdu ngoi vek an ni hloma ID lem mang an mana sangyang reng ani even chin che dan chuan Pakistan rama hian sarkar hriat puin Afghan refugee maktadoi 1.4 vel anoma sarkar hriat pui lo ID lem mang hi Afghan ral tlan singruk zaruk som sari panga lai an huchuaka chungzinga chuan gula le afa te pahni ID lem mang an man chuak ta afapa angan soipo hi afapa ten ni an ring lova apasal omna chin an la shelova dan ang taka an chung thu hanrel chuan gula at bb hi kumsom pali zel tan tir thei ani baka dollar sang thumatanga dollar sang thleng choi tir thei ani photographer Steve McCurry chuan sarbat gula chanchin alo hriat vele athai anga tan puin huam thu Instagram mangin apung ngala a chanchin le har sana to mek te kanjir chiang meka thu boyan siam sak chungchanga te theiang tokin kan tan puyanga ukil te kan roi sakin sumle pailama anchung ka tan pui turin thei top kan chhuwa dona Pakistan sarkar thilti dan hi human rights bo chiat na nia gula hian adam chung hian atur na sato emei atini he Afghan girl thilti theina hi aro puya hei hi art thilti theina chu ni